E o te rei utufi ele vai na momo i ele tu ia tua, nei buli nu ma se polata e mo. Pe o te tāfo ele pula ma te ia le vai a fei. A wao pa ia sau sau ngota sa mo. E mo mua no fa poi poi la au tu vanu. Ma o fa tu lo i o pa ia. O sa ma fai ngā sa mo. E a mata mai le te sama o le tui manu. Se ia pa ia fili ma pule tu una tau ilo ai malo. O pa ia fa le malo, fa le anganu, ma o pa ia fa le tala le lei. O le ata oto ia fa ngalu e le fa. O pa ia sau sau ngota ma tu te le to au tala ina fa fa. A wao sa moa o le ia iwi via. O ata oto fo i o se alau. Tu lou na lau. E o le afang tonu i ele malama. Ma wili tonu le ifi o maina. E tu sai ma le wha moe o le nei wha salalau. O tasi moe nei le nei Ekalesia Katoliko Afega. I ona tupu ma ona e. Ta mari i ma whai lau. Whale tua ma tausi o sao ao ma le malosi. E me se foi o le tapu i Tatalo o ona mātua tausi. Se iau o lava i whana witi. O le paia lava lea ua lea fio Aiga sa ngau whalea. O la to rua ia whata ma maulolo. Tui sa mau ma le wangana i tula whale. O le awhaia le mātou sa ili ngā tupe, whao ngai i penga te whailangi whaona pone. I le aso lua o te sema, lua afe lua sifu ma le lua. O le ala leo o mātou te talo ai, ma le awa ma le mingau. I o mātou mātua, o ainga ma whanau, o wō mai e masani. Ai mese o rupe whaalele ai se tātou Ekalesia. O lo ta se i so se fata whai taulanga. Wa mātou mo mia la outou fesoasoani. Ma la outou langolango mai. A wā le wha moe o le tātou Ekalesia. O le upo moni, ua le mā lava le mati. Ua wau fo i maa e lau Ekalesia. Ona o le lima vai. O le tala le tusi. E loa le Israel moni. E susu e lo na wha malama. Ma sila mai i lo na nu. Mātou te malatu fo. O le awa noa ma le lau le nei. Whai ai la outou ngā ruenga. Whai ai lo outou sa. Ma tongi ai sa outou ma. A wā ngā ruenga whai e le tātou Ekalesia. O la outou tau tua fo i le nā. I le malo le tua o lo tātou sa i le nei. O le nei ngā ruenga. O lo whea ngai ma le Ekalesia. O lo tangi lava i ona lima. O nei tau mawhainga lava o lo whatino ina le Ekalesia. Ia lātou sa ili ngā se leni lea vai aso ma lea vai aso. O tupe ia o lo whatino ai nei ngā ruenga. E alai le ho. O le wha moe o le nei sa ili ngā se leni. O le fia faamaea ina lea o le ngā ruenga o whea ngai ma le Ekalesia. E alai le ho la le aulo. Ia whengani. Whatasi ai ma tā pena. A wā le umu saina o le maota o leo si taula. O lo i to tonu lava o whe. O le wha moe leo o wha maite ai e le teitei whono ma le laulau. Pa pia fo i le nei Ekalesia. Lana sa ili ngā se leni o wha moe. O le alawa le se leni pa ia o le a e ma au iai. Mātou te tari sa pa ia ma le anganga faafetai. Le pa ia e o le tātou Ekalesia i samone i mātou nui wha. O la mātou whatala u lātou le nā. O mātou talo sanga ina la outou fesoasoani. Ma la outou langolango mai. Tātou wapongi whatasi le nei wha moe o le tātou Ekalesia. O le upo le tusi pa ia. E sili le manuia o le na te Foai. Na ilo le na te Talia. O le Tatalo le Ekalesia. E anga le nei le atua o manuia. Whatanuina le nei wha moe. Ina ia mawalunga ma te le pēr lona vi inga. E ala i si tātou tau mwhainga vai. Sainia le nei wha salalonga. Le fionga ia patele e te wati wila. O le tamapule o le mtangalo. Le fionga ia patele sefo te malie. O le langolango sua i leo staula. Te akono o male whalitua. Te fono o male laulau.
Pe paia mawurunga le ekalesia ia whena. Faafetai. Soifua mai amanui. Lata